Kalau korang sedang mencari raket yang padu smashing tapi harga tak koyakkan poket korang, raket ni memang untuk korang. Barang baik, kita nak cun, let's go. Ini dia geng, raket Yonex Rockline 45i. Berhadiah 4U 82 gram. Balancing head heavy, tapi setelah kita timbang, kita dapat slightly head heavy. Stiffness flexible dan maximum tension boleh tarik sampai 30 pound. Frame isometric switch spot besar, jenis aerobox frame. Ada teknologi HM full graphite plus rotational generator system plus built-in T-joint dan grommet. Ada 72 lubang. Shaft jenis sling shaft dan ada teknologi HM full graphite plus nano mesh neo plus control support cap. So, gabungan semua ni, raket Yonex Rockline 45i ni sesuai untuk player yang suka smashing, aggressive player dan membantu pukulan kita lebih tajam, swing lebih pantas dan subsap semua boleh geng. Raket ni dia ada 3 color tau, iaitu dark grey, scarlet dan blue silver. Nak dapatkan raket ni, korang boleh datang terus ke kedai raket. Nak saya racun barang baik? Boleh terus tekan follow geng.